Rêz û silav ji bajarekî din, ji rengê jiyanekî din ya xemla welat ez benî ez îrol pêşberî we me li piş min ew nivîsa ku heye hûn dixwînin gelo B-A-T-M-A-N yanî Bîtman yanî Batman yanî êl hezbenî îro me berê kamerayê xwe da ser di qelbê Mezopotamyayê da bajarê Batmanê ku sercimara wî 65,000 in, bajarekî gelekî kozmopolit e, ciwanê wî van salên dawî di şanoyê da, di sînemayê da gelek xwe pêşxistine, debara xelkê wî li ser ziraetê, li ser bazirganiyê, li ser em bêjin hebûna neftê ya vî axê rojek ji rojê meha Remezanê reng û dengê vî bajarê ji bo we ez ê veguhezim. Ez li ber Parka Yılmaz Güneyim ku diyar ev bajêr Batman e fermo em hevra derên geştekî piçûk û şirîn li Batmanê. Batman, 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 Batman. Batmanê. Şarezayê Batmanê mamoste, aktivîst û lêkolîner kek Emîn Bulut li gel min e. Merheba mamoste. Rojekî tavîl nav Batmanê em digerin. Rojekî kidim xistiye nevse. Wisa diyare baş e. Em hinek behsa xweşikî Batmanê bikir ji bo ku enerjiya me zêde bibe. Valla Batman bajarekî di Herêma Kurdistanê û Mezrabota de pir zêde balkêş e û giringîke rengekî xweş dest dixî li herêmê û em karin bêjin deh beriya mîladî 12,000 sal dîroka wê heye. Bela got ben nabeyna çemê Batman û çemê Dicle û çemê Xerzan de. Em karin bêjin ji Sûmera bigire hetanî Osmanliya Batman bi nav û deng bû wek herêmek e bû. Yekemîn gundê Goldinyayê ava bûye li ber çemê Batmanê em jê dibêjin halen çemê hala gundê Dehlikê Profesör Doktor Michael Rosenberg profesörekî Amerîkî li wêr li ser arkeolojiyê kolîn kir ve got ser wê dinyayê de yekemîn gundê got ava bûye li ber çemê Batmanê ava bûye. Ev gund ji însaniyetê re ji gelê cîhanê re bûye wek nimûne. Nüfusayê li ser 650,000 em karin bêjin di herêma îro herêma Mezrabota de herêma Tirkî de diya Kurdistanê de bajarekî zêde ciwan û zêde jî ser xwe de bi kar kerîn ticaret, zeraat bêjin wek senayiya petrolê, nifta petrolê yekemîn jî li Tirkî rafîna em bêjin ya niftê Batmanê çêbû. Bûya we jî zû mezin bû serxwe ket niha jî wek ser ya bajarekî mezin de rê diçîne. Batmanê ez ji Parka Yılmaz Güneyim newse Parka Yılmaz Güney. Ez benî hejmarekî zêde welatî ji xwe re em de dorê kom bûne me gu em ê civatekî li dar bixin. Ez ê ji we re ji kul û kederê dilê xwe re kilamekî bêjim bira dilê we bişewit e. Ku me got yê min nas kin helbet hûn bawer nakin. Çünkü yê min ne deng e hem ji xwedera ne jî hese lê dengbêj kekê Mehmed Elî li kêleka me yê xêr û bereketa vê rojahanê ji me re kilamek bêje. Hûn hemî bi xêr hatine başin. Apo tu çawa ye apo? Tu ji kilama hez dikî? Ê baş e. Ji bo xatirê vî cemaetê park tijîye Parka Yılmaz Güney. Ji me re kilamekî dengê xwe berde. Bira dengê te biçe
حتی اروپایی وجی بسر وسا چاوار خیر بکه زور سپاس که حوجه میکروفونش نده دکرم هنکی روژیتی أري والله. سورة كما جاء وعفو استغفر الله دکرم صبر دلائي رابيرو بهار الموت يوم ادلائي اخلي الاد الخائي واترائي ليلي صبراي دل رابه بهار المهاتي يومي دلان ودل خاطر خواز كاش خير خوازي مو على دخديرا دبراي مو على بابي صبرا دلاجي وي ولاتي بار بكرا اتشان سألا بجينو قريبا طافرا مني رابا إذنا صبرا دلاجي دي بابي بخوصا قرقا باكو بداش خو بدا باكو نداهيا مني بدستي صبرا دلا بقرتان بالروان دا بابي تا زوزاني قانقولو بينقولو شوشانو تقواني زوزاني قلا دمي قولو سوسن بچنيافي سبنگي اجكي فادلي رزيرا برها بكرا مي بدي تاجابك اجمرا بهاتا بقو تاقيزي ولا كوتي شندوكي نمردي حرامي ميرا مريد كابلي قندادا قلو كفلا جنيه بالسردا مني رهباب دستي صبرا دلا بقرتان بالربان دا بابيتا ولاتي خريب وخريبستان برا كسكي ومناز نكرا چند روزه کاسر قحر دلی ارزی رمنه جتر بگو تا خوش که اتی جمره بگو تا برا شوینی به شوی پیش تامیرو سال سر جیلی بینی یا تاخی می اتزگلی گازنو لومی دنیا اجغره جهب دو بکرا به دجان 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 وای ساعت خوش از بنی از هاتم باتمان هاتم مالکی آخا برهمدار مزوپوتامیای یکش برهمدارن هری نافدار یه ویاخه لباتمان ازش بو بدم ناساندن دست منی چپه احمد منکشد بیشن نخونده نه چوی زاننگه نه چوی لیسه لی اوی دست به پیکر سازی کریه دناو چند سالان دا بسدان بر همین جدا لولات خیر سری وی هاتنه بلاف کرن چیروکین گلک بالکشت ناف چیروکای بخواد هیا مرحبا مرحبا اهلا انت بخير خدي هاتي سرشاور هاتي زور مباشر ان شاء الله خدش ترازي با اف چیزی راد بشن اف چارده خواه قمالیا قوانا هم بینی دا جیوی چکریه اف کبری دستمی دا جیوی چکریه وانا جیوی چکریه هر تشتی اوی چکریه قرآن پیروسه دناوی بشه دازی بشه تایبش بوی وقتینم لی پیشید خواستم هم ببین بله تقنه چوی لیسه و زانگه نه ilkokul mezuniyim az. دیپلومه اوی مدگو دیپلومه تجیتونه Diploma işte. تا چه وقت از بکر چی رو که تا عجیب حیران والله çiroka من بعشق بالصبر yani ne بخوندنه ya. خوندوان sadece بخوندنه خلاصına bartış. نه خوش کتی بله از خوش کردم. پیشینه خوش کردم. مراش تکبره. مثلا نخواشه میتونیم بیری چه وقت دست به پیکر سازی کردیم هم دزانم نخواست که بعد به 2 سال فتقه و چیز بهش برد نکاره جی خورا به تماشاوانی نیشا جکوری خورا به کرو جهرج مرا کبره کی بین از سر هنتش مشتا چکم چیروکا ویا هیکل تراشیزی bir rengi dest bekliyor. Elver çiroka kever çiroka mirovayı kevintir evrasi axa mezra botan evder. Temaşavanın neja icat dest بنویساندنا قرآن کریه حتی نها چه وقت فکر کرد که تو قرآن سر کبر بنویسی تا چه وقت نویسی اوجی جی مرقه تا چه وقت دست بکر از بني از زلامك حجيمه جي براسي قلت بيجا عمري مسيبو شو ما حجي جمرت بي حجي احمد ها هيكل هنا كي جمرها ترزن براسي هما متشكرن مقدرستا بياسي بيشتي انا مقو ازي شبكم تشتي قو خلق شينكن استخوازم تشيكم نه هما قو هركس وتشتي شيكا ويا اجير متشيكم نا تشكي له كيفام جيرناي مقو زي القران تفي تشيكم لسر كبرا بل ببل و از پروژه چیکم بدم دولتی چونکی مادیاتم تنبوش قرآن تفیرا مگو امی جاهینگا پروژه کولو چیکن
قما خلاص كره مي مذاكره كن قد دنيا ورا حفاوي دنيا ورا اللي ما تماشاوي، بله. اجا ابجي مولود شكرن ما نهبل شكرن الف لام ميم ده سري قران ده فاتحه ده مباشره مشكر حتى نهبل خو ما شكرن بگشتی تا چکرا یه چند گوری بیرنگی چکر؟ 300 كفري بفيرنجي وتشي بنا 300 حب 300 300 yani. 300 بله، او 300. تشي بنا 300 حب گله کی بالکشه تماشا بله. نجا پکی جهارونی تا اوا چه دنویسی بقلم دنویساندن yani گور از بنی او کلیه چه دویجه بله. خرطان diye بله والله. كولاندنا مجرد بيجن بله. ما كولانديا بماكينه بچوچك الماسه بچوچك اف يازي مياس مياس كريا بدستي خو ما تشي كريا ما خلاص كريا ما اني في حالي آخری اوا بله. تناو اوقا برهمان دا گله کی بالکشه قرآن کل سر گور هات بنویساندن دویت چه بکی بکی وی پروژه خود تمام بکی والله. والله هيك خدي بدا من قلت يا زي تمام بكم قز نمرم خدا امری وأساغ. دريج بده انشالله. çünkü زاروك جي معلمانا او جي براسي تشيتكن دا ايغاوا خدي بدا استخوازم گهنكي اسكاربم تشيكم مزايجي تشيكم وصافي بكم كينغا بصافي با از بنی از لجیه کی وسام مکوه لور جیان ودگره برین ها 12,000 سالان او در که داره هکه که هنجمه بپرسن از بیشم بگمان حسن کیفه یانجی حسنی کیفه از بنی کیفو انگو کیفوست زمان سوریانی داته معنی لاتان از بنی لات سر عربی داجی جورات بیجن حسنی کیف yani bajar latan, bajar gevran. Ev der Hasan keyfe livir zedetri 6,000 şikeft hebun. Hebun dibêjim heta çêkirina bendava Lüsüye. Ez benî piştra hejmarek zêde ji wan şikeftan dibinê avêdan man. Lê berî wî xelkê Hasan keyfê ez benî heta nê dikarim bêjim 15-20 sal ewil jî berdewam di wan şikefta diman. Piştî çêkirina barajê, piştî beşek ji wan şikeftan dibinê avêdan man ez benî îja çi kirin ji bo bîranîna wan rojan ji bo weke ku remzekî Hesen keyfê şaredariya Heskîfê ango Hesnî keyfê projeyekî dan dest pê kirin li gundê Difnê ku ev gundê Hanê jî dîroka vî gundî û Heskîfê wekî heve ji şikeftekî otelekî çêkirine li gundê Difnê ez benî. Gelek balkêşe hûn jî merak dikin em biçin hundir temaşe bikin ka ji şikeftê otel çawa dibe em bibînin. Fermû. Ha ده او ده هاتنه çekirin ez beni proje 2017 da hat bu dest pekirin ده o da hatne tamam kirin idi hedi hazırı davut kirin li jore şikafte din jihane vi gundi hani zeletri set şikaftene ده ویژه خستنه اوتل و 5 یانجی 10 دن یله زده ببین بگشتیم کارم بیشن یه به اوتل کی شکفتی کو ج 20-25 odayan pekten deme şundacı kalaz bin her yatak rahat ne rahat oh yani براستی گله کی بالکشه کسی که اروپی کد عمر خدا شکفت ندید و نزنه شکفت چه به هل بچبوی یه بالکش به سرشت خوشیل هم بره odakش مزن و دوشک خوشی دان نه لامپوی و تلفنوی و خوارنوی و خوارنوی هر تشتی حاضر کردن از بنی لبی بازار هنی رنگین و خوش آب وی شکلی هنی ونش خورا دو تل خدا ببینن رازن رابن نظام شبا uç kalsa hifiyeti diyar ne kerine tişteki haber tutkari pozu kamerayı var biraz biki at tutkari ha avacı koleka uyaz beni yani ci koyu hava halde ev oda ve evci koleka ki acaba bir velatı hani mimariya modern de serdema bronzla dest pekir. Bu cara avval insan aşkara hem bejin çi çetkirin, kulübeyi küçük çetkirin. Peşta sektora inşaat eko her peşvaçu ev jiyana hani hatta terikandın le
دیسا انسان ودگره سر که نخواه بره لحسن کیفه لحاز کیفه لگند دفن نمونه وها هي مخواست های واجه به جبو بالا و از هاتم موی رنگی نشانی ودا دبیجن دست جنل جانه که و او جان درمان دبه لجینه که و جی او جین آرامتر و خوشتر و باشتر دبه ده کلانه کی باتمانه دا او کلانه که دست جنال لیکتیه او جنه که سرپرشتیه وی کاره هنه جوان کرنه هر سه خانم کلیکا من حاتیجه خانم یلدز خانم و بهار خانم کماله اجیابا کرنه کماله هنرین کلانا نزبنی و چه فکر کرد سبب چی بود و باجرک ده برخواهم باید کن پیدا دشن سبب سر کرونا نخوشی بو مباخچه خود چیت کر من پچکی ولو بویاخت کر میزاند کس نخوشی او کنت کر یعنی takmış net kırmışım go kahides korona ke çizmişkim sosyal mesafe uyacak emojin çizmişkim pişti emoji nav korona medani yek dani vir yek dani vir yek dani vir sahbu reklam محله go nabes korona pişki tişte hoşi çekin pişki tişte hoşi delali çekin em kabulna kaneme destek bidneva lebeli duvarı mahmu ulo resmat çekin و چند کلان چند سوقاق بیرنگی و باید کنه حتی نه سه سوقاق چه بونه سه سه سوقاق. حتی pardon çar sokak پر باشه çar sokak خواندوانی تا چیه تا حتی کنده lise تو خواجی خزدکی رزمت شو yetenekam nere yetenekate پر باشه بهار خانم تو از يتنقل ناديك يقول مازوني ما زاروك يوم مالي خوالهم فخارن شتكم شي بيش يوم خانما مالي ما بله وصح في سنقوش اسم شيكم مروش كراش دستيخو قلم تشيكن ام يلدز خان بهبره متشيكو زاروك ابو ياخكر صح في كفاوات مجي مقورن بهبره متشيكن ومي مخنفش بكن وان رسم وان دوره تو خوا خزدکی امت مخات تكري از هبالي خو بهبره وای تشيكن هر بیشتره حتی خانم راج خوازم جویجی بپرسم شتراج مرحبا مرحبا. در خواه که خیراتون. تو چه وقت وان گروه بو وی گروه بو والله از بری شرم تکرامه اره اجی گم هنی از جی بکوم یلز ablara خبردم بله. گمرم یلز abla جی گو تو وره تو چمنات به پیشتر gerek batay بله mesela şerm kırbum idi az başlamış kırım idi henek çekirin mesela yavaş yavaş تیجی هم بو ya eşvaz zanı bu ama şerm tikrama الله mesela esketmena van idi em ilerlemiş bun van yani zaf çekirin öyle hoş دست hoş şey bu و yani صاحب خودش راستی دنیا باشر رنگ برنگ گلک از بنی الارژانتین هيا الهندستان هيا النرويج هيا لگلک باشر جدا جدا هنک باشر هنه رنگ برنگن اوجی دخوازم وی هزا خوب قوت خوان هر دو خانم هجا وی باشر رنگ بکن خوش بکن دلال بکن کاری که باشی کریه هنک ملت جی پر به شانسن هنک انسان جی پر به شانسن یعنی انسان هنک ملتان گلک به شانسن او انسان ملت کردن او هنرمند ملت کردن گلک به شانسن جبر که خود بی هنری خسیه نصیبه وان ام کرد جی پر به شانسن جبر که هنرمند می و ها دلال و جوان هنر مرحبا شنرسیا بندو مرحبا امجا چوایی باشی وای مرحبا همجا چوایی باشی از تا بخون داویا برنامه نزدیکای فطاری از تا بخون سیامه کاب سنه
تماشاوان نجات باوی وان هنرمنده بلوروانه کک چتیست گرویه امبیجن یه مستر عگید بلوروانه میوانه اول gelmene. Yec عگید پچکتر سیابند سلیوینا سیابند باتمانی والور او دیسا هنرمنده دیسا میوانه وال gelmen. یکی جوان پچکتر هیا سمن او بلوروانه او جیل gelmen. لی اپا چتنی رو هنگ عاجز بو نبو و سمن چی لطاقه چی بو لیستکش بر ما عگیتو و سیابند آنی جوه ایجا اگه دستورات تبع پیشش برای پچوک یه شیرین خوازم دست بکن باشه جم سیابندو مرحبا مرحبا امجا چاوی سال زور سپاس تو نکاری بیجی مرحبا آپو امجاد چیه؟ امجاد ترکیه نه بیجی مرحبا آپو مرحبا مرحبا خالو تو کاری بیجی مرحبا خاتی مرحبا متی تو سربستی تمام اری کا ام دیسا دوباره کن مرحبا سیابند مرحبا ابو قربانا دلیت چه فایت شو دلال سیابند چند سالت المیده خی؟ فالا قامن لیتخم سالکی نه سالکی ده تو اوقاسیم بویی اه باشه تا چما خواسته هم بی تشکی هم بویی کارینک بحثایم کیش مرا والله جا بابا خواهیم بوم اری جا آبه خواهی تیم بوم مرحبا اشتر مامۆستا مەرحەبات سەرچاوێن اگه به مالباتی ما هم یک سرج بی تشتی حزی کن بخوادێ مامۆستا ئەv تشتا ئەv موزیکە کۆم دکەن ئەv هونەرە کۆ ئەم دکن ئەم دەبێن بە قەدیمیە دە ئیجا ماڵباتا me sazbendin ماڵباتا me هونەرمەندن ماڵباتا me سنعەتکارن یک وارن رونین هوجی رونین بین رونین ez vî senetî ji bavê xwe yên bûm mamoste Çetin Xoce ku bi mîrê bilûrtî hatiye naskirin û em pêşerojiya xwe em dibên bira berdewam bibe em dibên bira miletê me nêkşê nû ku radibin bira bi tiştê beredayî ve meşgul nebin evet یا باشه اون هر چل براجی هر سه براجی belê باوی وجون هر belê سیابند جوان سیابند دلال عگید belê mamoste در صورت خوازم سیابند شمرا سولاکی و یک دقیقه 30 ثانیه تشتکی لیخی بس تو برات ya ben lê xes pêre Aha. derdikim بس سیابند